Laba betinqolade kulayisha sive baholwa ngiyo-ke inhlangano ye-Swaziland Transport Communication and Allied Workers Union namhla-ke baconze khona-ke emahhovisini aka-regional headquarters kuyawuthula incwadi yetikhalo. Inhloso yale ncwadi-ke yetikhalo bekutawuveta nje tikhalo letimbalwa kiwo-ke emaphoyisa. Sikhulumisene-ke nemnumzane Sticks wakaNkambule long-Secretary General wayo-ke le-Swaziland Transport Communications and Allied Workers Union. Siyabonga sisino sisebenzi betekuthutha kangwane Swaziland Transport and Communications Workers Union. Sisenamhla asesitowuvusela lapha e-regional headquarters. Sitowethula tikhalo letikhona ngebasebenzi lababhekana nato mhla yonke. Le ncwadi yetikhalo imukelwe ngumnumzane Schoolboy Esimelane long-senior superintendent. Kulumoteni nalise likhona lingakithi sidalithatha ke nasi silivete kulabafanele siyabonga. Ucolani baba? Colani Maseko president wasinusa. Solo sikanye kanye nje sila nami kude lenkwadi. Uda kubangani bakho. Kude lenkwadi cha kude lokukhona siyabonga kakhulu. Ubiki. Naletinye-ke tinhlangano tepolitiki betikhona kutawusekela lo mshuco. Etindzabeni teMaswati Channel nginginohlahlathwala nanontobeko Tshabetse edolobheni kaManzini.